Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, India Prime Minister Kewang Jiatim, Loring Thepielong Kahomrita. Diphu Lamding Kacheleng Atowarpi Kilometer Nar Kebalong, Philippe Ahem Mechupide. Lak Phokyap Sose Aharmu Kanoho. Animal Corridor Mate Eco Sensitive Zone Aputhak Supreme Court Man Advocate Nangkahomri. Kardom Pinikarbi Prime Time Bertalong Penny Thari Sarnong Klahanse non Bertang Tonpen Ardrikta. Assam Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma Pini Hauragat Subdivision ke Parlo Loring Thepielong Damsi Prime Minister Narendra Modi Kewang Jiadim Kisik Kedang Asai Langpang Chimdam Pusi Kat News Along Bertanangle Jangmi Niphai Inkoranar Keparni Hauragat Subdivision ke Parlo Phuluni Loring Thepielong Monsam Lapen Kaching Thur Amaipi Doji Laso Armupi Amai Pielong India Prime Minister Narendra Modi Langchi Tonggunji Non Malom Laso Saipi Kapa Chunjiapan Loring Thepi Jiri Pharo Ahidi Ajamalong Sikdang Bomlo Maipi Kapa Chunji Adim Pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Ari Sanghotum Lang Pangchimdam Mai Pielong Lak Pho Armu Nang Chitong Dunji Pusi Alangli Aning Kethe Alam Herangke Hampang Aphan Than Pachini Tekan আমাৰ অহা 28 এপ্ৰিল তাৰিখে কাৰ্বি চুক্তিৰ সফল ৰূপায়ণৰ পিছত বা কাৰ্বি চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকৰণৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াতে পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট শান্তি আৰু বিকাশৰ এখন ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব এই ফুলনিত তাৰ আয়োজন সম্পৰ্কে আজি আমি সকলোৱে চালো আৰু অত্যন্ত ডাঙৰ গণসভা এখন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো কিমান হেক্টৰ মাটিৰ ওপৰত হ'ব কিমান 500 বিঘা 500 বিঘা মাটিৰ ওপৰত হ'ব আৰু 5 লাখ মানুহ ইয়াত গোট খাব পাৰে কিন্তু বতা বৰষুণ বতৰ সকলো চাই থাকিম আৰু 22-23 তাৰিখ মানে আমি গম পাম যে এক্স্যাক্টলি কিমান মানুহ আহিব ধন্যবাদ Diphu Lamding Kacheleng Atowarpi Kilometer Nar Kep Along Dr. Angarong Amekar Philippe Ahem Arni Tili Hinira Achitimapor Malom Mechupide Lak Phosose Ahormu Kanahok Alang Litum Hemisi Mate Philippe Achor Sangpi Archana Tisopi Lapen Asopo Alon Be Kato Kave Ritkedama Pitsi Porphai Hinira Achitimapor Mechupide Bangso Mikicholong Documents, gas tanka, lagisi, share room, sofa, almira, refrigerator, hem hormu, lapen kato kabe, suri phokep sose, ahormu, nahok lokuta, kisung kepo, atumpet, nang pachinidu. Peri kaceng tangjia pananta awedeto. Rit kedami ape richot, lapen oso school documents anta awedeto. Lapen sungpikando lasi Karbinglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen kethe kiting atomapan kisung kepo ahemtun atumpen nangrap bekhap pusi tuning report masih ke hem to bam ke ham sikit kan cek lo la tukit thang gomlong li non pun kuri ti bang pin so bang kana chi ko na chi thulo ke bang to ge me chokuma kopi koson kan sih colong lok lah Cini ne dalo karen di sita so ne pilo ne la tum ke la memang tak okey thengi gesan ta bon kan lap lo ti bong tu ki koson lo ma dokumen yang ton ta aja la dokumen dikeda ma peri cincang dokumen sama ta lo mi situ la ma basai dong yang aku mama lo ke do la bangso mana pun ni sedi bang thome nama gari pe nam di lo he mikir kan cek lo la kesan ta sob okan lab lo karena ta okan lab lo mongi bomar he angke non ke redam pisia he mi jo bello amaka he puta tak tipo ke pilo he nan sota gari pe kacing koi kacing thulo ame kan hasang lo bong tu pualang hola pen gedang lo printer PDB kalau ke hala face satu lo
sofa sofa anta deklo lata isi da jelong lelo कम से कम 15-20 लाख का सामान बेच दे लो usuin ID from ang ton डॉक्यूमेंट लो ang dokumen tok lo akasuhar lo ton ta अबे लो चिंग थांग लिंग लान वे लो लाहाय लाहाय 50-60 लाख का तंगा के बेच दे लो तंगे नांगली तुमला तुम्हारी हिन पेन कार्ड मत तो अपन का चुनी दिया सब dokumen lo pen cekhan klom nang ape rita belo la dang anna la dak la mi itu kon ahor nuwa dokumen ke do an lan itu kon lakke la sa aparman ke la kiti kiti ngatung tala rasa ahema bang ya panram nai posisi tingge cening di lo hampir na banget kom amuni depan keram Jeng belum nanti dia tak na asupo iskul kitu na ini ini ke do penata itu lama. aso kasang Tulong tadi cuci nang toko. Non ke walang kabitang ka na porke. Bikri meklang lo non cuci di tunke rosor ke. Kai po pelo mati. Mehem son si mane ke cuci le lo di dang lo. di school bon di bagan amar bagan na se amar bagan তখন দিদি খোৱাৰ কাৰণে আমি বাগানত গুচি যাওঁ ৰাতিপুৱাকে আমি গোটেইকেইটা গুচি যাওঁ গধূলি ল'ৰা দুজনা আছে গুচি আহে যাই কিনে বাগানৰ অলপমান অলপমান কচু চচু লগাম কৰি ওলাই যাওঁ ঘৰত এনেকুৱা খাব দিব ঘৰত বহুতখিনি বস্তু আছে মই ইমান কষ্টৰে গোটাইছোঁ এদিন এসাঁজ খাওঁ নাখাওঁ এনেকৈ বহুত গোটাইছোঁ ঘৰত মোৰ বহুতখিনি বস্তু আছে মোৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে কম্পিউটাৰ আছে ফ্ৰিজ আৰু ডকুমেণ্টছ কেইটা কিতাপ পত্ৰ কাগজ পত্ৰটো এনেকৈ জ্বলিবই এইটো চবেই জানে ঘৰটো জ্বলিবই bason sason বস্তু মেইন বস্তুকেইটা মোৰ বহুত ধৰণে চফা দাণ্ডবিলাক আছিলে আৰু ঘৰত কিমানজন মানুহ থকা হয় আমি তিনিজনে থাকোঁ মোৰ সৰু ল'ৰা এটা 5 বছৰ ৰাতি হৈ আছে lora joni tu itu khara hoise anibo goiছিল আহাই নাই তিনিজনৰ নাম কেইটা কৈ দিব নেকি অদিন বে মোৰ ল'ৰাৰ নাম আলন বে মোৰ নাম অৰ্চনা কিশোৰ Lakhain kora trok Duarbogri MSC constituency lapen Lakha Krit Troxy Socheng Dhenta constituency ke palu Jesemet Bagori Haldibari lapen Akaprek te Boktera Karbiarong lapen Aduya hoy kitu atum Kaboche Havar mate Alongle Eco sensitive zone mate Animals Corridor Sorkar pen Pangdak Pondera Pit Raratum Chetupak pen Supreme Court along Lam hoy pidelo Lasojok Jangmiponi Pai Grep Horni Supreme Court along Advocate Adimalong Humrisi Raratumpen Jinki Chethante Kanglo Nonamat Kordalong Kes Chedanji Pulote Hako Pen Kitu Ketha Kithir Tang a documents 2890 Lapen Lahai Kenang Sot Alo Hehui Kapachisik Erjia Phat Pachiniteka Nonapor Haladak Ahawar Arat Kisung Hektika Longsi Dolo Lasi Karbenglong Autonomous Council atum sitame lahaya puthakapot RD nangki pidun kisungpen nangpa jokdun nangji pusi hawar araratum juning report ini tumalong Supreme Court of Appeal bang labang ke ini tum Supreme Court along ini tum kaciki dam appeal si on the spot mana adim anang alang ye phanwang lo asi ini tum ta cethan tingwai dun lo an the bang ke Home Sarkar pen kenam tang ko trok koksia atare golom Animal Corridor Didi Gogoi ka report pen si papas dalo ke Didi Gogoi a report ate mangke adang nil tumolong anta nake muni dawe si ada report long dolo asi sam government mangke Animal Corridor lo jalam ke si papas dalo so patak sini tum Supreme Court ta chokche si case pilo dalam tang tarik itu ada tap Februari anisi first hearing dulu dan kini bangkai lah
non Second hearing kan inquiry si alam si aku hearing do thuji seperang si la ukil nang si ni tuma rong nang si nang lang lo ada rong duma lema apa ni tunta ada alam cethan lo 1939 ben sini tum dak long le pota do ye di pota do akan ke dak baguri LP junior basic school ke Bogojan MLA number 1 polling station lo so lahaya a report makan kita tidun lo akan ke dak rong long anta rong do lang ada ko rong podo si labang ke cokcik rong bong aputak si animal corridor elephant corridor nang coba cokcik lahaya lam ciwai dong tapi isilam ke dangi tuma rong ke aku benta abidang nar ke hat lason abe lahaya lam ciwai tapi isilam ke la elephant safari buang nar ke pangreng nar pute joni koi thongkep la ni tuma rong arai nang biu di la elephant safari ga daw potang delo la nang lupak ti sila hai si abirang nar kon perlu thai lo si chingwai la hai chingwai pon lo si la ukil ka hai bangke la hai report ka la hai lam jogji pen dak cetan nang si putikang lo son order ka nang le lo supreme court ban order ko si son si nang le rok ma si long le karbiang long le pu ke council pot se alang la bangke charge do ko ba khobor eno ko ba alang tum council ben si la bangke chokchi pui sambe kisong do nai kusini milhin ta nanti non kidam tangani bangke council pe namasi nale tumpan adak long le pen punoi puselang tu tumsi nuti sang tidak lo tangte alang bangke council sang si adai do ma mate kosona jalo nang pen solam ke tu kecing wai ko solam ne sta Supreme Court order ring sel tung order na ke dak atum tak bang posisi cetan sta council la bang NOC kitong pilone pipe ne la bang bunda kela sta la bang council tung sari ada itu lo lagi karbi long le ke council tung sari ada itu lo dan non eviction notice bangke council sor pensen happy notice la council ba he bang la song ban bang Supreme Court pe silang na dak bang council so bang notice na pilot Dolamarang kangpi kedamtang jangmi po ni phai kebarni Panbari polling station along opposition party tumpen Panbari moti terang arong along thangat kachingthur asai amuta ave puke ahokali puse BJP Panbari PS local committee atumpen lamklar mate lamwai pipon Bangso Pherangke Mailong Kaningji Ponatengke Panbari polling station along non MSC Richard Tokbi Karbing long Autonomous Council along Anghoi ingidun det pensi kaching thuramuta kidu Lapen non kilong lilang ason anta long thuet puputa Pherangke tumangnu ningjepon Lapen ajahaga tumaphan all age pension pen danglok ason atangka kilong like documents joklim kalidera pochi pipon thektheda lupusi than pachinipon pen Richard Tok Bijin dabat jindabad Dileram Long Hang jindabad jindabad Panbari youth hoi pen dil tum han lam klar nai chipidun ji walam thekela puhen lo je kedam tang apor mate ili tum phan aprang IMC by em stame ili tum dak pen pa hai dun lo puwai phit stame ili tum hala puson ason scheme MSC hoi pen pu litum chi theklong le ba do ta hai lo mini sitami apranga por ke la pu ang thek lang le ni litum along stami pini ajat le punon BJP government rang det pen ba non ilitum ki khibom MSC sar kaboi bati ilitum han na kemang pipon mate na kaboi pipon along ilitum han kedam tanga por la son si akoy nang pilo je thang scheme ta dak Panbari PS mate mutiterang phanke nang pipe pu la si la solam the bangke ahokali pusinil tum puji pima ini tumlong non stame la hai ke claim tanga kam lo dak total 27 ta scheme ini tum hani PF lo stame kisuman abang ke ahok rong sorkar ning je ta ithe thiri bang ini tum ahokali pupupe ahok tema towara velang PMB ji ahem ke abelang
pusami non la hai hui alam stami kedam tanga porgi la so towards stami populo aprang pen yem do ba aprang atum dak pen stami claim do stami aprang arlong kisan pulo la dak kwari bithi bitha do stami hala sut ke la hai ki sarvi putabe ba aprang hala arlong kisan to masi dak towar ka do vita chibunai pon bom ama nilitum ke towar non pen muti aprang si kahe no chotlang tami aprang e nilitum la pusi sulibom lo mate nitum hala arlong gari tum hasa koi pi phatum hansi ason hormu ban ko pachi or po sangti sami la pusi klem bom lo tuai pits tami pinier ni MSC chot pen ilitum phan la ilito PS mate la ilitum panbari area hoi ana phan ge hormu nang li lang te ma sitami non PM bulhong PM KSY scheme pen sitami already ilitum phan nang sari pel lo jambelia thon tu dak bugoram tok biarong an lake already lake non a government pupi sita mo ma joka government level stame la sopot ke nang le vek po tangti aprang la son ki survey put aprang ahut ke nili tum ta thegonong le ha hosot ke nili tum ta bihet polo stame la pu ke survey pusta nili tum thek dunong le ta piniar ni ke ajad le punon MC sarphan opposition tum ajad le koi pino same ni tum panbari PS hoi mate dak nili tum ki claim leaders tum an panbari PS mohila tum do youth tum do la pen dak PS ke ja tum same la solam the bangke ajata nang pipi po bangke tum IMEC research tok BC nang pilo lapen rong ker thon da dolang son thaksi runo doi tang ho aku all is tang ho kusi nang pibom lu alang li ningkan hini ki thom vet MEC pen chot sita alang li nang pilo alang li ke KDA pensi ke hai ningkan hini ke alang li phan except se BJP along sita ningkan thoman except lo ke ningkan hini ke lockdown do kok lu anta alang li ke ili tuma PS aphan nang claim pi bom lu ke aron barim do alang li dhora malam da plak ple pena joinesi alang li dak hunghari la pen mate aron barim do wa joinesi alang li ke matha joinesi la dak o rong kera hemstame alang li MSC fan han hoi pen stame alang li nili tum han ni pilo a hem takim long lo la pen pining arong ker stame dak muti terang aral tum ke alli chenong lo ba sang long lo ba use long lo non already additional list nang dun elo 35 houses nang le dun alo ke nang le vek ko la ke la pen nili mithang non nili tum MSC sarfan da churo kan tung alang le MSC chot stame ili tum duar baguri phan dait for la pen dolomara phan dolomara town committee lang iban pilo la so iban pialong same di tum non la dat PMIG a list ka be tum anlong atum phan nili mithang ma si PMIG a list selam si a hem document select si nili mithang ma si rong atum phan pota nangi pota pen si la so ke town committee long ke pota pen si nangi pusi nili mithang ma si bokhat pon se lang li tum phan document size lempi it code fit kuri pc domalo toklo ha foot on top of hilo nili mithang ma si kasi hadak se tame 38 house dulurata asi total pangru melo 73 house muti terang atum apan PMIG la pen PMIG nang le back kola alam ke lah hello itum akape kala mingi dam delo ni tum ke mohila hin se ningi po itu mohila apan samini tum ban kinon make akape ka phan ke kalilo ni tum share group pen sini tum ban phana pilo kadang so share group aphana lo samini tum non sam kilong si ong lo asinon kilong lilang tum an saminon kilong ni phan sini tum block hoi tum samini tum mana biar bigisona pialo je non nikan ki mi pardote itu man nang pipu la bangki kesini tum mana pulo lapen non ki bangi election lo tamini tum non tiket ti banji bang panaling tami itu muhilahin tami itu mapias mati itu muti terang arong tami itu pun anke kecerapi ni pasini itu muhilahin metang bor idun ko Dolamara pen rang sinapi report card news long pen Richard Tok Bijin tabat jindabad Diliram Nong Hang jindabad jindabad nomor support phan bertamo ington isina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। দিনমফিত পুথত বেৰতালং বাংঠিকলং জাংমিপো গ্ৰেট ট্ৰকাৰনি কাৰ্বি আংবং PhD কিউন্দুন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ লাপেন কাৰ্বি লামেনামাই আংবং চেথান চিপাৰেয়ামাই দীপহু ৰংথেয়াং কাৰ্বি লামেনামাই আছাই হেমলং কিপাদুপনা বেৰতা কাট নিউজ আলং বেৰতা নাংলে আদা পৰফাই কেপ আপৰ পেন্সি কাৰ্বি লামেনামাই মাইফু বাৰিম ইংটি পেন্সি মাই চেফাই ফুপেন বাংসো মাই বাংচিং পন Kongchun bang Joysing tok bi pensi mayalam the jaipon bangso mailong bangkri troxi sose assistant professor lapen PhD kiundun abang phu bang phietum chetong dunsi mesen alam the jethan chimumpon Karbi dictionary mate kaprek alam the Karbi alam pen translate pon pen non owi kimi atumaphan ke joy ki pen pachini jiaphan lapen Karbi alam laan sose kapachan pon jiaphan Cethan pon pusi Karbi lamedamai Kongchun bang Joysing tok bi pen pachini Karbi lamed amai ahin pen ini yani Karbi akhayang bong pen philosophy of doctors aman kelongun anparta Karbi anglong west Karbi anglong anparta asam antangki kaprek college long Assistant Professor asai ki Kibom, pen Dak Assam University Professor. Atung pen pini phasi Karbi lamet amai ang bong si cethan cebum, cethan cepari amai padupon bom nono. Ngalang li tumphan kita kiri hampang tumphan pini ke phathi bangke. Ini tuh Karbi alama ki lamet lamcong kangkur ponjia pan Karbi lamet amai pan anso se yang song anat ke pon hegia pan kete kiri ham tu pen kuson si Karbi lamet amai long alang tu dak nangasi rap nangasi tudun po kuson si dak nangai hol dun po lahu ya puthak pan si mum ki pare ye pan si pini alang litum phapon lo lapen alang litum pan ahin pen bidi sore laso ke phapon an pa ka tu lamme da mai hin pen the dini alang li tu ma thengo ka paklang alam tu la helo ye pharu pressure ke bra trop ani kan pen am hang ke the Karbi lamme da mai ahin pen ha ke che pen non pu arni an pinang Karbi alun alam adutang jubat lamaki aputhak pinang an kita paklang lo lagi halah hui akita Karbi alamet lamcong pini English alam pen Assamese alam pen kega tum berarti Bangla alam pen pada Hindi alam pen sila me hui Karbi alama ki ajutang yuba da puthak ketok alamet lamcong halah hui alam pen dalar ponsi Karbi alamet lamcong puthak ta perthia dang mundi tunda nang bacini tun renang ko thangse isi pini tingwai cithan tolong lapen ala English literature classical literature William Shakespeare pen cenglok William Wordsworth John Keats Henrik Ibsen pen cenglok kaprek pithe dang nong nam pe thang alamet potum ala hui alamet amokha English alam pen Karbi alam pen kelar pon paduthu Langkaijan Youth Committee tumpen Langkaijan aha waralong chini ne pina tumpen longle pata kaselam ji pua puthak jangmipo great trogani pherangke amai kipa Langkaijan Youth Committee maipu Moheswar Teron lapen Kongchun bang Jonas Singh be atumpen pherangke amai long pachini ponke kedamtang there cheklu niphai inkoira pliarni bangso puthak joint secretary lapen ARO Diphu Arideng memorandum tipa jerdamlo Bonta non artist nini aprangta ronga soraphan voter ID kehang pata kaselamji aphan pusi chinithu Langkaijan ahawar arat mate Langkaijan Youth Committee atumaphan
pachini ne pin pensi longle pata kasilam jipuke chikroidun thekte lapen angtan pen atum langkajen aha waralong pata kasilam ji aphan kabori atum aphan khangdunang jipusi Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Amar Singh Tisu atum aphan kachuningri pedu lapen jongsi khangdun de pute Karbenglong Autonomous Council si adai chenang jipusi herangke amaelo ningjepo nilitu mahawar mati langkayan hawar long project mati amhang mirak amanitum penang kiwang pen longli potana je salam ji pu amen penang nang dudlo haladak nilitum na bang so lambang nilitum kidobari matum thangda chini dunde anoles kilong de sigong asi stami alang nitum kopi kama tha ko son ma tha ben thongne men lo son si kikloi jon yang bong si nilitum mahawar bang penang monit kimi kiwang lo son theklong lo si haladak alang nitum inot bahai nitum wang si haladak nitum lokela tum han pota nang selam pipo voter ID yang jipi donoi foto yang jipi donoi penang kehang pen thenglok pena tum nang thano rong rat tum asi hala so bangke nilitum bangke kroidun thekhe nilitum langkayan youth committee atumain penke tapi nilitum thangmat labang so lam thak nilitum chini unde asi wadule la person claim ji pota phan claim ji posita nilitum phan aprangsi nang pachini nang ji athe nilitum haladake tumi pini penda ke do gali pisar penda nitum ke hadak sidolo hadak sini nitum ke imhan ke theklo ha metuni pen sini nitum ke hadak dolo heading lo asi nilitum ahawar along komani amhang mira katum theklong mira katum wang pen longle pota nang selam det la pulo flote nilitum konalo to thekla konalo to thai dolang konalo damlang asi nilitum ahawar ke nilitum ke dak penyong si ciu plote ano prek dam thai velo sita me angtam men komani ke wang atuma bangke ladak putana je salam han ke wang atuma ke halatum ga angtan korane ame thang arong lu haladak pen wang sidak ke putana je salam han kopini kopi dam ma thade tame dak putana salam han kama thai ke wang asi na so bangke madule la boson claim bostame nilitu kedam tang March 24 ani Joint Secretary in charge Land and Revenue alangli hansta mini to memorandum pa jodam lo lason tha thaksi ARO office songstame ARO alideng ta mini tum sonse memorandum Autonomous Council asiam age hai Dr. Tuliram Ronghang thani tum chuning rilo la pu pota kabunaya bangke ang tanben laso pota nang kabunaya tum laso kaboria thanang ke nitum henpen khanguni pusning rilo la pen jongsi nilitum mahin alang litun jongsi khangdun dei polote alang Karbenglong Autonomous Council atum si adai chene athe ilitum chini lo langkayan hawara longke holodak ke do bari matum lunputa longle pota kelong bangke ingaru lasi angtan pen gerang tum han pipe aprang holodak ke do bari matum aphansi pipe aprang nahin kusi nilitum langkayan yudahin pen Karbenglong Autonomous Council ASIM makai Dr. Tuliram Ronghang lapen Land and Revenue ayam makai Amar Singh Tisopan itum hen langkayan yud ahin kan itum chunarila Pini Karbi Prime Time Berta ke lapon sikang tonig lo dome thak me kurwang thu